Wansu Gusii. Umaji muri wano Ndizi ne chinga gichinde chinge to kunya na semesa Ensa mangana Amayia ye chinse jiga kanoje na yaragire Ensa Eyemo yabona margo bakango kware ne asinjira yabene kanonse merduna lituko uliago ni goli arenge ligia ni goli arenge ritoeru alina sibali baenda ekanisa litukorera kagitina ngo mwasasi mabuya ne karabande banda te kweriga ni gochikoenda asemisa lituko uliangi konere libaga lia abene gokwari ne asinjira yabene obena inje gukomera mangana Amayia werena na gusangireri kuru lyagakete goikaboniga na mange akorekanire ime na isko ya Gusii anene krodore serikali gwetira barai abanene be serikali barenga sinsemo kero bale kwaba Kenya bali bakire no mochando bwenjara no murakera bali kuba endagira ekere murubiri yakorekana sinsemo ime yense ito ya Kenya nande litukorera ndiri omo Kenya Dr. Benjamin Gikanya aikira sekambero high court eri kwa mereri ama lietaganya kubatukwa ano muraibu ira mabaga ye principal secretary asiguisara na manga korekande muraibu enseni gaure kurega tindigo chi ase abaibi bali bagokorobo saga na kwiba chomba sichinsemo imeyense itu ya Kenya ina mange na kwarenira aseri tukorero bwegase kyama kirigyo DM kyanyarike otabuna asorongoro usi ni okendete gutinga mono ayungati yali nkwarenete ya manga sobo tukorero kokoboli obenanje goikomweri nyirana nabakwenda kubasensemeri ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bwegase ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News kokonyakinga kito tweet @Ndizi TV News yakaranga kyao yetume wetira sinamba era siskini ya yura koratera mangana aya onyore na kingo kora ngo koirane wikasoboroberio pobosera bwenka katochikurina ningi kego salienka kwa monente karo togende tukurire mangana Amayia Ensa Eyemo yabona margoba etariane Brighton Makoli Ekerotuga chaka Ensa Eyemo tukunjaka kurwase county eri ya Nyamira sebono abakoli emirimo anene bali be serikali ekiombe keri kimekethana pension fund kyagendera koli kyabamenyi be county eri ya Nyamira elinde bachikurigireria ebese yabo kero bakode emirimo yabo ase serikali muri kwito job mangi na ikirana sensemeyo na gutwara roboti rokubatya ekiombe gya county pension fund ekigeko gacha Ensa Eyemo yechibesa cyabakoli emeremo ekikoro kwa pension nigo kigendetse kulikia abakoli emeremo kurwase chi county imeyense ya Kenya. Just want to confirm that we have done this elsewhere in all the counties and we want to encourage other counties elsewhere. And even any other person who is joining or who is working in the county government who is not saving for retirement, that we have other products like the voluntary pension arrangements under the individual pension plan, which they can actually take advantage of and also save. Kago kwana nabaliki bamangana Amayia ekero omirana nababwatani imeye county Nyamira George Okioma oyole omurai wemeroberio asekiombe gya CPF nateba eganga yabo enene nokugachira abakoli emeremo chibesa nakoba ekero chinga kibatabukiri emeremo chibesa chi county pension fund gasya eno ko manage on your behalf asiri bagari yao egereri tukoliriyo kwa retire toko echibesa oisego kwa abantu ba family yao nabo igo CPF ne akana chibesa cyose bali bawo bakore kipatigalete nateba nigo chibesa ekikikorusigwa asense Eyemo yo musara ase serikali ye county egogwakanira Ensa Eyemo yende ochanga percentage nkego yo chibesa cyao ne county government nero yakorwera 15% na equal 12%. Nachengera obwamate obuyaba bwate ne county Nyamira asate bambachiko bwatera na kegima. We are excited about this opportunity and we are very grateful that the employees and particularly the leadership of Nyamira County
has always chosen the county pension fund as their scheme of choice for purposes of saving for retirement for employees. Nasemye abakoli emeremo kurwa ensemo yabo yemesara asebyombe bya pension elinde batwale obugima obuya ekero bakolire emeremo nyore opportunity ende yonsi libagaliro inchovis cheito abakoli gasbaitombaro babakonye chiform egere nayo safe for retirement obugima bwa retirement no bakongu sana buna marweire buna toko na kokota minutinga goikotware chibese echiko chikokonya ekero kwa retire kurwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Kurwe kaunti ya Nyamira ni gotoko ruoroto ikase kaunti ya Kisii tuende ikase ewodi ya ichuni yera sebunge nyaribali masaba kaunti ya Kisii asenyagitali ya Lionsoti aya ekero umwe mukoro agenda gwikasa nsemeyo na kurusie birugo asensemeyo nande ekerira umwe wikiribusyoja koenda na ko rogore birugo na kwirase ensemeyo muri kitumirwe mamanyi na igeta sensemeyo na ko tware ne robotiro kubwadia naki obokorere baganda takwena kiwasenya gitali iyo ya Lionsoti Omo MCA we wadi ya ichuni ebunge ya nyalibali masaba imeye kaunti ya Kisii Wycliffe Siocha nigo ainanire ebirogo bunenchere ya moyo bokoreri uchiase dispensary ya Lionsoti imeyo mochi okeroka narete birogo barusti birogo bibere lakini narete birogo bitano bibira konye kwena kinga services ingona rechere kwena guchiasa abantu baitu nigo omosikesio cha asabire abananchi kubwatuka amangana asiasa na kubeka ebirengereri byabo ase amagenderero iliogukinya ebirengo bya uchumi imense ya Kenya nigo ayakwana ega chinga kiatwara etaro goika ase dispensary ya Lionsoti iliokwana na ebirogo ayaniga go chamaega yo mwana siasa yo mokuimukia egetambukero gyo kubogolia ebirogo korwa ase dispensary yo ase kelia bunanero obigolete go chia senya gitali yo ase kolende omo MCA agikelia egekolekyo eturase nyagitari ya Lionsoti litukoria chimatane yentongere ya korekane to rogetare ngikia nakyo kiagara litukoria rero na chichakurigere linga ngembe kiarenge na nene kia korekane ebero bombere bya ruete kurwa se obisio mu MCA bigacha ya nyagitari asinjo konya abakora libukira nebuye lakini kanyare kana ngari tukoria chimatana nande yo kabero mu ward manager mukoro agachaka rusibiro gegaiga abotanga na ubago tebono nga abakora na biro birusio so rende na itu tumanyata ngende yose igiya kira serikali ngende ngende yose gotoka sio bisi serikali ine bintu bya serikali usini bintu bya abantu kusimundo ndwesiya aranyare gotumeka so rende tuachiri tukoria rero kene biro gebimbya ruseti wororo I was in the company of the area assistant county commissioner, the chiefs in Tuarengana Barabo. So rende tuarigereri tuenekiri, so the law will follow its course. So again, kiabe teke besana, lakini narago sabanga tiganto wana baba toero. Kirito koranga kirichi korigo tokonya koranga kurumondo ngonyora justice herengi. Korendo on behalf na ara sabire okwa berbuno murayo chorre, na den korande nga gento ngabone kinge korekana linde. ase chinga kecho nigo asabire abamenyi bonsi kurwa chinseme cyo wesokia asobonge chitariki kyanda cyo mutenyoyo ase omorobeli obogo sanga ebirengerali byabo eliogo chiakonyorwa anagokonyeka kemagenderero litukirigereri kire nargo saba abantu bana baichuni bonsi bagenda bilibata geta bakolerwa nyane para nyane chindoje nyane virasi onye n'ikinyagitari onye n'estima kendo kende yonsikiria abantu bana mutagete serikali ya ye county bakorera genda motebe eringana injinari eranguswere uno MC no kubwati ibintu biri mutagete mokolerwe ekorega simwanjorete yamo yabo ko represent the county so na inche nguswere gasi ya soko na sebikare birabe na biri mutagete mo bakorera mu bibe kororo erira inche njakoranga kitura abwatire no mugavana bitukoranga ibintu byonspingo ikarana bire ginko reporteria egeta sen Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Magiga yo kabero mugabana bwe county ya Kisii cha service maribongwae amano yo kabero mu bumende bwe county ya Kisii chane tiongera kunganya kiama UDM ni gobona babwatani kiama ekikurwa se county ya Kisii beso kya litukira na gotabune kiama ekyo ni okigendete gotinga mono na ikasense meyo na gosanga na barabo karbatoroboti rokubwatia ababwatani be kiama UDM kurwa se county ya Kisii
nigo bono basokire bene na gotabuna ekiame ekyo nigo kigendete kubwata na koira emeri ase county ya Kisii nonye abande bagosoka kurwa ase kiama ekyo aba bakunya gotabanga ODM ngokwere bono ODM ere moyo ODM igere nchokengeragani ekwaligani enchokegasa chikwaligani kurawa no munyakirobo bwe kiama ekyo Kirosi Ondieki nigo wateruna ekiame ekyo nigo kigendete gukarabuya asorogongo rwa Gusii epati yeito bari basogete anabaro kase kesonga de self seekers egas ba ko liuji moinaria etraba etu abaete bakabana yoba senator kuma na MP MCA tu abaire abantu bali mwaroche teraba isana Kirosi Ondieki nigo bono anyarire gakoboria serikali ya Kenya Kwanza kwa maiso anene ekero ngwae baraliribuna nigo bajugoso ase serikali eyo ende banyuma chamaya lakini nende toko tabia serikali ya Yesu bako chimoyo baba careful abantu bali ngaba bakomuzana bali no atu bari mereri ga emyaka emenge batonyarire Waigo nigo bamendiremna nonye ongwae na chane tibanganyete korwa ase kiame nigo konyora banyorere ligesa linene ase emyaka 10 iro abandi banyore benefits chepati women rep former Janet Yongera igare o benefits kurwa se party kurwa so senator ochira so women rep ebo director ebinte binge nigo basingero tabuna ekiame ekyo ngechikoendera kobeke mirobiri yabene kwene kibuna ngotingere obotingi bwaye ase county ya Kisii kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Kwa hivyo hata kama tuli lose elections, sisi bado tumekuja na tuko na nguvu na tutafanya kazi vile itakavyo kama opposition. To ya ODM nerene chinguru na abanyana no barari tukoria rero na serikali yeito ya Kisii County igero sirine party ku ODM. Ekurawa no mugabano ito Musike Paul Simbarati bunamanyire famous buneta. Ego nare kobori bari basokire kurwe party twamanyire mwaraga sire nande mwara ko gasese mutare korema abanyana bari baremete no bara mutogiri omugabana we county ya Kisii Paulo Simbarati asokwene kimna ekiame ekyo ngogendera kirebuya ase county ya Kisii shukuru gavana wetu mheshimiwa Paul Simbarati kwa maana gavana amechukua jukumu mwenyewe kuhakikisha Kisii County ni ODM na anahakikishia kuwa Kisii County imekuwa more ODM kuliko awali kwa sababu ODM Kisii tuko na county office yenye hatukuwa nayo tuko na sub county offices na vile vile tuko na ward office to ile chinguru gavana yetu Paulo Simbarati n'abachumbe baitu no basoni barongo mheshimiwa Kibagendi no mheshimiwa Dr. Manduku baikaranze baigwane batubekero umuntu karanze kero kuno Kuriboteri gataseni Candice TV kurwase county ya Kisii iridariane Brighton Makoli Ekero wana ba Kenya bagenderede kuri birengererio anene kubatkana ne roboti rurwanyadiro kubatu kwa Marieta ali anyateka kubatu kwa numurai bwense yabali bawujikoba ase ewisara usawujikoba ase principal secretary simeyense ya Kenya nikobona basaye kurwase county ya Kisii bakura wana Dennis Orioki barwanyarire bakomoje serikali ya Kenya Kwanza anekra bateru no Gusii ni anyaride county kusko asatanyaride ketarike ndegionzi asama bagayu a principal secretaries bakawkwana nikobona anyaride gakobori abarai kurwa sorongo rwa Gusii bari barase serikali nonyemba libatayo weswanani na kuliri gosomo Gusii na chikonyaride ketariko cha samatuko alebosio. We don't know why, but we feel like something somewhere is not working out, and we want to appeal to the leadership, both elected and not elected, to come out strongly and forge a way forward with a big team. But very importantly, we are concerned with the principal secretaries who were appointed recently. We had none from Gusii region or Gusii land, and it's a going concern. Gusii cannot afford even a chair of a committee in parliament. This is serious. Perhaps that's the reason Ongwae and Ongera felt like they don't want to be associated with a party which is not looking Gusii well. Because at the position of a deputy national chairperson, Ongera, and Gusii couldn't get in ODM, even a single chair of a committee in parliament, then she felt like she'll be doing a disservice. Perhaps she could be the one contributing
Omo Gusii not to get. And that could be interpreted as the reason she decided to quit. Ekrono ndio kia tabiri na Gusii tanya tiribaga Dr. Benjamin Gikanye niga chira sekambero kera akwa mirenere igure amarita yonyarete kago sokiwa krados kwa bosioni wabano murai ibwense Dr. William Ruto arurege kurege tindi goche asaba sagani amo nabali bakwe bachombe hanna sensemeli ya baragoi ka okwana sensemeli yo ekero aika sensemeli ya somuroberi bogo chakia kwena nindagere goche se bali bakiri no mochando bwenjaramo numurakera niga arurege kurege tindi na goteabuna abumbali gochikotige tabie yo nigera chikubairira konyorege suro egetindi. Wacha nitangaze nikiwa hapa Baragoi ya kwamba biashara ya wizi wa ng'ombe, ya kuua wananchi, ya kukosesha watoto wetu wasiende shuleni, hiyo biashara itakoma. Wacha nirudie. Mimi nataka nirudie. Nasema hivi. Mambo ya wizi ya ng'ombe, na munisikie vizuri. Mambo ya wizi wa ng'ombe, kuumiza watu wetu na vifo, watoto wetu hawasomi, hiyo biashara itakoma na sio tafadhali. Munanielewa? Sio tafadhali, sio tafadhali, mambo hiyo itakoma. Ekatogoska bosio seka tuderta singane yo murai bwense nigate abuna nigago jugutumeka chinjera chinde jonzo serikali ya Kenya Kwanza yetenenera niyo jugutumia chinjera chinde chonzi gokoro muchando yo asenseme yo ya Baragoi amone jinsema chinda sobo saga ni bokorekana amo no boibwe tugo bogendete gokorekana murai bwense nigate na tari gochikoremereria korore bikoro ebigokorekana ebikwira no na abana mbakoenda asiskuru. Mimi nitatumia mbinu zote, nitatumia uwezo yote ya serikali. Tayari tumesema tutawapatia police reserve 360 tayari hapa Samburu. Nitaweka polisi wa kutosha. Ikibidi nitaweka jeshi hapa kuhakikisha ya kwamba hawa watu wanatuletea ujinga, hiyo ujinga itakoma. Nyinyi mnanielewa? Na mimi najua wale nazungumza juu yao wananisikiza. Nyinyi munaoendesha hiyo biashara ya kuiba ng'ombe, kuua wananchi, kusababisha ukosefu wa usalama, mutafute kazi ingine ya kufanya. Hege kurege tindi nigo kiarurwe go chiasonde bwensio yorobereti go chiguturubania go sekoibera matem yo mwako yoiga yani gagoja magiga yumwasiri bwegisemye sekiri majo go teabuna emeroberi yonsi nigo yabekirwe bene kwene kwena matem ayi gugero korekana buna eroberiri go kwana nigatayona nonye no borendi nigo bwati ngingwe obo chikwene kwena matem ayi go korekana ale buna eroberiri. I want to assure Kenyans that as a Minister of Education and the Kenya National Examination Council, we have come up with all the necessary arrangements for the 3 exams that we are undertaking this year, which are starting with the effect of 21st of November this year. The security arrangements and manning of exams, we have all those arrangements in place. And there is something you might have seen about 2 weeks ago, where 3 guys, one of them being a university student, were actually caught red-handed sharing bogus examination papers. I want to assure Kenyans that all the papers that our students and the pupils are going to do in this year's exam are intact. Nothing has ever been interfered with.
Asijinga kejecho machoguni ko wana nyarire kobori chi university ko chikori ya chinjera chabo chinyene na kobeke miruberio erinde banyare bakonyore nibo barachi kutumeka aso kwegendereria korengananire ni gaterune serikali terichiko gendera kwena na chibese ucha school chi university asekunda bolirie abateneri be university kwena kibuna nkonyora bare chibese aso go cha kimiruberio Venus University au I'm going to move around each and every university in Kenya, because a number of our universities are faced with problems, particularly finance. You get them complaining about underfunding, and we are encouraging that they must generate their own revenue, because the exchequer, as it is now, is not going to be able to continue funding more, because in Kenya, education takes 25.9%. So we have to find other ways of creating and generating revenue for universities. Obosombi iwe chindege nigo bwaturubana serit kolalero anene asabagendi be chindege usachi pilot banyara bagotwara umugiro ase bakomoje oboteneri bwa Kenya Airways asokombye kotegerera amagani abo. By the hardline stance adopted by the management on the issues raised has led to thousands of passengers having the travel plans inconvenienced. Long before our members resorted to this industrial action, we have been seeking audience with the KQ management to ensure that we do not get here. However, our members' issues have never been addressed, and we are left with no other option than to withdraw our labor to bring the management to the table for a sober discussion. We again reiterate that management has made no meaningful effort to have a discussion on these matters. Since CALPA issued the industrial action notice, the only meetings held so far have been under the auspices of the Central Organization of Trade Unions, COTU, and the national government through the Ministry of Transport as well as Ministry of Labour. We appreciate the efforts made by COTU and the government to resolve this impasse, with the most recent meeting held yesterday co-chaired by the CS Roads and Transport and CS Labour. The purpose of this industrial action is not to test the new government. Umukonyi w'umurai w'ensiri katika shawa nikabona aboria ba Kenya abonsi kwena kuna ngocha baramo na kubotsa serikali ya Kenya kwanza iligo ikirania maganio aonsi gochase aba Kenya baigo nigo gashagwa arekanaka komochumurai w'ikyama gyodemrera muroringa asate biruna Raila nigasingirete komoche serikali kodentara yali baga kwena kiego sikorora ali alengete bakoreka okwana se county ya Kajiado ekero airobo konyi bwendagira nigatebune serikali ya Kenya kwanza nigerobireti gukora maya gochasa aba Kenya. Tushikane, tusiangalie mtu alikuwa mlengo gani, sisi zote ni viongozi, Kenya yetu isonge mbele. Tumesikizana watu ya Kajiado? Unajua sisi watu wa pale mlima tuliona mbele. Sisi tulichaduka zamani. Rais aliondoka, alijaribu kutupeleka kwa hii mzee, tukamwambia aende peke yake. Kwa sababu tulijua hiyo mzee alituletea hawezani na kazi ya Kenya. Na huyo mzee nimeona ameanza kupiga kelele ati ya kwamba Rais William Ruto amesema wale polisi waliua wa Kenya washikwe. Wewe mzee, kama unalalamika watu waliua wa Kenya ati wasikamatwe, haki ya wale ambaye jamii yao waliuawa itachungwa na nani? Msali Mudavadi hoyoro Prime Cabinet Secretary nigobona terune serikali ya Kenya kwanza nigonero irengete koreta magendera sense ya Kenya sebona bolia barai awao gotiga komochani ekiagaro komochani nkori koirira ensi ya Kenya guskobosio nigaya kwa na yanere ase county Machakos sekero cha kyumuroberi bokwane ndagira ojasi bali bakire no mochando winchara. Ni lazima tushirikiane sehemu zote za kiserikali, county na ya kitaifa na marafiki zetu.
Kwa hivyo tutapeana chakula kidogo hapa, lakini safari ni ndefu. Na mimi nataka nisisitize kwamba baada ya uchaguzi shida ziko. Tuweke mambo ya election nyuma kidogo, kwa sababu hata tukiendelea na blame game hatutasaidia sasa. Mamlaka yamepewa na wananchi kwa wale wako kwa wadhifa mbalimbali. So now we must put behind us the blame game, because if we engage in the blame game, sooner or later the currency of blame game will end. Raibu abomo bwasimiura umoja wa ni Kenya Raila Amolo Odinga ni gasingerere kumoja serikali ya Kenya Kwanza asateru na serikali iyo ya Kenya Kwanza tiraikira ni maganio y'aba Kenya usitiraikira ni chira chiri ya leta aba Kenya kero bale kuri birogo awo kwana se county ya Kilifi asamatanga Eyemo Raila ni gateru na serikali ya Kenya Kwanza oike kore mirimo ekiagera nigo yalieteira yogo chigokorera aba Kenya. Siku hiyo utatangaza ati bei ya unga irudi chini. Kwa hiyo unga hiyo bei yake irudi chini. Wanasema tunataka mwaka moja. Walisema ati wataleta ile pesa ya hasla. Ati hiyo pesa italetwa na itakuwa hakuna riba na lipishwa. Sasa wamesema kuna pesa ya serikali wanaweza kupata bila kulipa riba. Walisema atakuwa na ile pesa ya kina mama bilioni 100. Yote sasa wanajaribu kusahau. Lakini sisi tumesema wao ndio wako kwa serikali sasa. Wana jukumu ya kuangalia kwamba wananchi wasihangaike. Sasa wanasema mpaka sasa waongeze ushuru kwa wananchi. Ati ushuru iko mbaya mpaka ushuru uongezwe. Tumesema ati ushuru tayari wa Kenya wanalipa ushuru kubwa zaidi. Na punda imechoka. Asijinga kiejejo Raila nanyaraga kuboria serikali gotiga gusukuma na kubekerera abantu igoro yoboiti bori bwanyarire bakorekana kurwasa matuko amaya korengana nene nigateruna abantu mbare batakire kwerera ngakyo boiti obu bwakorekana kurwasa matuko amaya korenda serikali nigo ya ombeti na ntaribono etakire gochaka gusukuma abantu anne bali batabwati komoja konde. Wanaongea juu mambo ya vifo vya kiholela. Lakini wanaanza kushika watu bila kukuwa na sababu. Wanasema ati wanataka sasa kuona kwamba mambo ya inaitwa mauaji ya kiholela imekwisha. Tunasema ndio ikwishe, lakini sio wale watu ambao wanashukiwa wao ndio wanashika watu wanataka wafanye uchunguzi. Tumesema Wakenya wengi wamekufa kasa tangu miaka 10 iliyopita. Kuna watu wengi ambao wamekufa, wale ambao wangekuwa washahidi ile kesi ya ICC kule Hague, wengi wamekufa. Na tunajua na wakina nani walikuwa wameshtakiwa huko, hawajapatikana. Watu kama Jacob Juma waliuawa kiholela. Watu kama Bwana Msando waliuawa kiholela. Hawa jamaa wote wanajua wale ambao walihusika. Tumesema hatutaki kuona kama wale ambao ni washukiwa wanafanya uchunguzi juu ya mambo ya mauaji ya Asijinsemo jigosoni ongo kwero ikasegeti ya Kisii skuru asigosori jiafore chiagosori wa asitimu awo kurujinsemo awo chikirana na gutimana asegeti ya Kisii skuru. Okay, kwa majina naitwa Levi Sauma and mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii University. Niko katika mwaka wangu wa mwisho and hii ndio imekuwa mara yangu ya kwanza kuandaa this kind of a tournament, na turnout pia ni mzuri because we expected so many teams na hivyo ndio imekuwa. Alafu wanaotusaidia pia ni wale alumni, the old guys. So tunashukuru pia wamejaribu, na tunaomba kwamba hata pia shule venye imetukubalia kwa all this kind of a tournament watakuwa na sisi na watatusaidia kwa mambo mengi.
Our motive kabisa ni kuelimisha vijana pia. Sio kila kitu ni masomo pia. Masomo na sports inasaidia na imesaidia watu wengi pia. So kitu tunaomba tu ni shule pia kutusaidia zaidi na pia society ya Kisii ijumuike na sisi na tunaomba kila kitu itakuwa sawa. Okay, teams mingi zimetoka out of Kisii County. Kuna zile zimetoka Eldoret, kuna zimetoka Nairobi. Na ni wachezaji wazuri kwa sababu wengi wako national teams na uwepo wao hapa hivi kabisa wanasaidia vijana of which lengo letu pia najua ni kitu unasoma kwa mwenzako ndio baadaye pia utakuwa sawa. So kwa maoni yangu mazoezi sio mbaya, game sio mbaya, na mechi kama mimi yangu nimecheza ya kwanza nimepigwa na Eldoret CBD na vijana pia wanajikakamua. Tunatumai kwa tutafanya mengi and we also appreciate our fans because wako na sisi throughout and we are aiming higher. Okay, volleyball Kisii honestly iko chini, lakini ni kujikakamua tu kwa sababu kama mimi klabu nachezea iko Mombasa, but sasa kukosa hiyo support kutoka kwa shule pia saa zingine shule ina claim haina pesa, but tunajaribu pia sisi tunasukumana nao kama wanatupea chance opportunities kama hizi we appreciate, tunasaidiana sana na tunatumai kuwa next time sports itakuwa juu hapa ndani. Okay, neno langu la mwisho mimi naomba Society of Kisii and the school administration to be part of us always, at least to support us also, because we expect more from the office. But as at now, we will understand and we are going to do our best so that tomorrow they can help us. Hayibano na kwana ni mwanjumuri ya sechinse jiga kone ni yona ge kora gachise to chabana maroba na ujukomera na chon ke batia kora tera mwana ayu asenjera yo bikara na magotambo ke ka somoroberio weke umbugo bwate tariki ose manyana chikora gachise to no chikunyana nere ndama kwere ka somoroberio weke umunje na ngo kora rabo korenda aseka kirebosyo ngo kwenda wika somoroberio bobosera bwenka kana to gomera na pastor Giles zaboke twamanyana na ralia genda ko base chinka chinta dene kato jukwanira na ningi osochi kwenda ukwana ningi ke gosalia chinga go genda kwa manaintwe kwera nande aseka kirebosyo gotosuke ne on this TV ne robwansu Gusii weorenga sense meli yomonwema weorenga sense meli ye studio kwana kuna malio gine chibijago chira senjera ya bene betuna mokera na chiriane Brighton Makoli.